January ni riat inrin ni ania INP Mizo channel clear tu te indam tlang hlomem le tun tumpo Myanmar chanchin langsar zual kan ti chuak le a atop thlengin min lo ngai thak sak le theu don nia nimin pia lam khan ram chung mun ranga terrorist sipayan da that zat kha somli vel ti ania nimina kan puan tak ni nen khan han belila somnga vel anni tura ngai taila nimin kha chuan thi hi an tlem le hreta somni vele mo chau ni in khitit media chuan a soya PDF lam tanan lak chawa tul dewa anga anda that tlem ni te po om veng chu aram pum huwa pa han clear hian tunlai tak hi chuan karen lam hi an boi deuh ber ne na lang comment tu te zinga KIA lam chanchin riat chak in oma keini pon media lam an soibak hi chu kan thlei thei bik lova engpo ni se KIA hi tunlai chu an thom ala dai deuh ni na langa ma se akhat token soitur chu an om vele zel bok tukin da ruk vel khan shan state marlam mu se khopui nai lama terrorist sipai te le KIA nam sipai te anin kap vele ta a KIA lam hi PDF te ne na tang an ni boka mita mutu pakhatin report a pek dan chuan KIA lam hian an kap hlum tam le view ni na soya azat chiero asoi thei mai bik lova terrorist sipai thi te chu motor an hlang ngau mai nia mu thu soyani January ni sari nimin tlai da rukvel khan Karen state Kokarei township chunga Asia road le chai dung road into na laya oil phur motor lian pani chu tu te pole moinan ka pa motor pakhat chuan kap kang cheveka chutia an ka chiat nu chuan terrorist sipai lam chuan Kokarei lamatangin artillery section khamaya somkwale pasari nate chuan RPG an kap na satlea tukin lam thleng khan akha token an lakap ta zela chhun lama kha chuan thingtlang khomi pan in hliam an tuar ti an soya in khamaya somkwale pasari nate hian voin January ni riat tukin atang khan ral thuam lian an kap zel boka Asia road kongpuya om miu hong khwa in then khat an kap fuwa hliam tuar mi pasari an om to ni in an soibok mani January ni thumpo khan hetianga sipai oil phur sak thin motor pani hi helai vela hian an lo kap al to boka driver le handyman an thi pha to ni sipai lam chuan hetianga oil phur ka chiat an to vele oxygen phuran ni ti in an lo soi ve zel boka a muna om te chuan an thre chiang aniang tun ma oxygen supply thin tun nulama sipai thlona tui phur tu te ni in an soya nimin tlaya an bom chiat tak oil boxer hi chu thlona tui phur ni lovin LP gas phur tu te an ni thu oya company lam chuan an soya voin lam thlengin tu te malak na bernge ti an la soi fia theilo chin state chim lam mindat lampon la boy zel don ne na lang mizima news ina soidan chuan January ni riat tukin dar riat vel khan makui region huam chung mindat ne na in nai tak chau thu khopuya tangin sipai motor somkua zet mindat lampanin an chuak le atia motor pakhata sipai panga chopo chuang se sipai hi zali chuang an la ni theya an rason phur tu te pon tel tura ngaila sipai zatel chuan mindat laman pan ne na lang mindat lama hen terrorist lam hian beipuyan thak chodon ani mai theya tukin pokhan mindat le matupi inkar kongpui mel som paruk na om terrorist sipai te chu mel som ni le pani na lama anin son le nia soi ania then khat chu kongpui dung zo in an kala then khat chuan kongpui dung zo lovin kong tum khan nai enin ram nuai an kal ni nan soi boka chin state chim lam hi nakin loka boruwa ka sale phat don ni na lang kan tong trai pui theu don nia January thar anan chuang kai dek deka kanunau chin mi te hian boina an ma chon don ang viau mai matupi le ha kha inkar kongpuya hian sipai zale somli bor vel an chetla reng boka kongpui dunga thingtlang khote lampo rut zelin an mule man thaya piang an man mai zel ni in matupi CDF lam chuan an soibok hetiang hian CDF lama thu soitu pakhat chuan a soya nimin pia January ni rukhan ngalai khola matanga kal chuak terrorist sipai te chuan konglaka civil mi pasari an mana chung zinga pathum chu an tlan chuak thei hlo maya medangero terrorist lam hian an that vekaniang mu turan om to lo anjinga ruang ni chu kan mu to ngeya
boman kam nan kan hlau dewa kan la hlom ngam chia lo ati tunlai hian heng terrorist sipai te hian tlang tluan an thut ve wangin man ne lama tang khan matupi CDF te zautung CDF te le lautu CDF te nen khan anin kap to a tun thleng hian anin kap chhun zom deuh rengani terrorist lam hian civil mian man te chu ral matonga da an ching viu maya baka khuwa an hal zia boka ka se khuwa te tribo ki hlung le bui thria khomi te po mani in chhuwa sanin an tlan zo vek to ni mindar le matupi lama in dona chhuwa lain falam township huam chung Weibula lama po boina chuak boka chin state mun tin maya boina chuak chho ve zel ani hi Weibula khuwa hi NLD hun la ya khopui thar town level an chuan kai tir tak ania falama tanga kalemeu lam kalna chimlam kong pui ni in falama tangin mail som thum chuang vel kalemeu atanga mail som ni bor vel om ani kan ringa azat chi hi kan soi thiam bik lovani Weibula khobula hian sangkhat le zakwa somriat le pani vela lusei khomi te din mol zol khuwa a omboka andin nu hian voini khat vel an triau le loka ma se tun thleng hian falam township chim chak lama Mizo tong mang kho om chun ni in tun thleng hian ala dinga he khuwa po hi January ni sari nimin chomhadar som vel khan terrorist sipai tenan hal veta ni in an soi terrorist sipai zani vel chu mun ne in thenin chong khuwa tang khan Weibula laman pana nimin khan mol zol khuwa hi an hal veta ni in an soi ani chi em tia han confirm thei chu ni lo na a report pe tu in a soi dan chu hetiang he ni choma lam khan mol zol kho chung chu mai khu hli rina khata a muna fakala vachian thei chu ni chi alova chulai vela chuan an mani terrorist sipai ti lo medang tu man om to si lova chuba ka Weibula lama tangin ral thuam lian thom voi kwazet kan theboka Weibula le molzol himel ni emovel chuwania manni lama Weibula velaral tlan om khom te po an tlan dar sat le vek to a telephone po du angin a man thlei theilo ati manni lam khan than tlang khopuya kang le ti kha chiang lo ro yen kan soi boka voina an mani than tlang affairs committee lamin thu chiang jok an chuata a an soi dan chuan January ni thum nili le ninga te khan than tlang khopuya in te chu terrorist lamin an kap kang le a heng ni thum chung hian inza le somni le pathum an kang ran le tafik ni in an soya chung jing a chuan biak in le sa kho in sang akang tel ve le bokani September thla atanga December thla inkar khan terrorist lam hian than tlang khopui hi tumsom pariat zet an hal to a sa kho in somni le pariat telin chen in zaruk le somkuwa akang ral to ni in than tlang affairs committee chuan voin khan an soi karen ni state hi an khopui loi ko ba ka an state pum pu hian terrorist sipai council hian an beina sa khop mai boka ral tlan an tam thu po akha token kan soi fo ani tunlai tak hian loi ko khopuya veng li vela tangin ral tlan mi hring sing ni chuang an pun bel le a tuna hian emergency aid silpolin tele mutpuan tui thiang hlim chenin an mamo hle ni in karen ni refugee boy pui tu te chuan an soi tran puina pe theya piangin olsam takin an website karen ni refugee page lo a tran pui theu turin somna an nei ani loi ko lama hian voin chhun lampo khan in dona chuak na sale hleya karen ni lamin an soi dan chuan terrorist sipai te hi a chan chezo ka an tang le ni thiza tero in dawlaiania han chian mai the ne lova hetianga sipai council lam an chana chhiat awangin voin chonhudar thum le darli inkar vel khan mana second region lam an beina Mi-35P helicopter khan a beina sale khopa tin leilama tangin teng nen an kap na sabok ni in karen ni lam chuan voin khan an soi Makui region pakhuku township huam chunga sipai ral thuam cherna miain lama mi le khopui chunga veivak terrorist sipai te chu nimin January ni sari tu khan ral hlaka na bom mangin voi ni an kap ti pakhuku township PDF te chuan an soi andin mun chiang jok ngai chan me kani thuan soi bok ni zandar kuavel khan pakhuku khopui hel na kong puya bike pali manga veivak terrorist sipai te po pakhuku PDF ten voi thum an bompoka
an ma ni lam chu thattakin an in saseng thei maya an bom vom tak te chanchin thi an om nge ya azat chiang taken an soi thei ri lo ti an soi ani nizandar sari le chan vevel khan Irrawaddy region wakhe ma khopuya police station po mi pan in bom voi ni an vom bok rengun lampo ni tin ma hian bom puak soi tur om vereng tukindar riat vel khan lanmado township road 13 lama police station a yankong korela polami dark shadow polin bom antipuaka tin new dagon chwa lam chansita road veng som pathumna bol lo bom atangin tukindar sari le minute somnga khan bom puak ni in dagon information lam chuan an soiboka voin chomhadar som le minute somli le panga khan sanchong township chundolan lama bom ring tak puak thom soitura om bok Mandalay khopuya po bom puak soitura om Mandalay khopui ongmi ta san township lama Mandalay hloddo anti region assembly house veng tu te om na gate chu tuken khan tu ti hriat lovin bom ne nan bei vele a sipai pathuman thi ni nan soi bom hi voi ni anti puaka a voi khatna anan ti pu nu chuan thilom dan en thli thlai turin sipayan kala chu chuan pu nan le ta ni chutianga region level in poimo ber veng tu ten bomanan torta ka chuan a khopui pumpui mai an strict le hle ni nan soya township then khada chuan terrorist lam hian mi bike chuang lai te pon kap le mai ni nan soi nge ni tanin tari region hi Myanmar map han ena chimlam bera ameilam angdiwa om hi nia nimen pia lamatang khan tanin tari region make district huam chunga taku khwa po PDF te bei turin terrorist sipayan lutteu to a nimen pia ninga ni tlai lamatang khan taku khodaya huan lama na thoka in hlo te chu an man tana nimen tuklam thleng khan an man ta zela tuna hian mi som thum chuang man to in chungan man te chu terrorist sipai uniform hak lui tirin an hruai ve ta zel ni nan soi taku PDF te zon chua na an thoka ral matonga da atan an man ani bera an chanchin eng man hriat zui to lo thu taku khomi te chuan voin khan an soi kan soita kan khan Cambodian Prime Minister Hun Sen chu rambuai kara minong hlan muturin a zin ve wang maya Myanmar athena minong hlan na ne nanin mu nu chuan thu chua te chuan siam ve ni oma politics lama mithiam tam tak chuan minong hlan a thlop thu han lan tir tum na mai thil dang engma ti hlo thlin nei chuang lo khwal zin na om zenei lem lo anga an ngai deuh vikani nimin khan nepi do in mu in Hun Sen le minong hlan hian thu chua puan ruklai mai chuan an siam ve ngei maya chung te chu atlang pui han soi chuan a that mel ve viu mani ram chung mi puite tor na na satak ngai tua ram chung boina top tura malak terrorist ziarang lang zong rong taka chet na ti bo ramaral muan theina na in biak na manga tho ho tlangram ethnic arm group sang te ne na in biak na a Myanmar special envoy telve thu te ani deuh hloma heng te ba ka hian humanitarian aid adong tu tur dik tak tenan don ngei theina na pol tin thataka kalpui tur thu te ram chung mi puiten covid vaccine an lak kim theina na malak te Asian statement point nga malak zel na na thataka tho ho te Cambodia sarkar in experience alo nei to angin ram chung mi puite an zawaya longrual tlan na aom lo chuan remna le mon na tak tak om theilo ti hria a Myanmar ma Asian special envoy kal tur po thataka lo don son tur thu te le tuna ram chung boina ena ethnic arm group sang te ne na thataka in biak na kalpui thei tur malak te po a thu chuan reman titlanga mase democratic activist lam chuan hetianga Prime Minister Hun Sen le minong hlan te thil ti hi in biak na om zenei lo ti ve mai ni an ti ve bok rengun khopuya politician mingtar lan lo pakhat chuan tuntuma Prime Minister Hun Sen le minong hlan te in biak na hi hetiang hian na komena hei hian mi tam tak ril ru atar lang mai ome Hun Sen na khwal zin hi tun ma sipai oplaya ramdang palai te zin thin dan ang tho khania ani po lo lenga present anin peya an eya an ina a ho le a chu ni mai boina mutan per civil mi te thu nei na pong lak pelet le turan nor na lam hi chete ma omlo sipai lam malak dan tur pompui tura zin a ang berani
sipai lal hi kan thlo pani atina ang velania mi puite tan chon omzia nei thlot lo atiani ti hian ram chung mi puite nan du lo zian na sataka an lan tir kara azina mi puita na han nem nan puitur engma thunut chhia nei lovin a ho vele mai boka ma nia in the dere ani ringot mai ni hi ole tun tu matana Myanmar news kan an ti chwa thei chu khati zong kha ani a clear tu 10 min lut saka atop thleng min clear sak le wangin in za chunga kan lo me